Bok ekipa, ja sam Dora i neki od vas me možda već poznaju sa Sferakona gdje sam zadnjih 6 godina cosplayala sa svojom boljom polovicom. Ali danas bih vam htjela predstaviti nešto drugo, odnosno moj mali osobni projekt koji se zove Šarena vrana. Tijekom tih 6 godina intenzivnog bavljenja s cosplayem sam naučila puno stvari, između ostalog naučila sam šivat. Došla sam od toga da mi je Brna trebala zašivat gumbe na kostimu, do toga da sam mogla sašiti cijeli sama. Trošila sam jako puno vremena na taj cosplay i usprkos tome sam uspjela završiti faks. Da bi na kraju radila mjesec dana u školi, istraumatizirala se i shvatila da u stvari više uživam u izradi stvari. Mnogo vas je već naručivalo stvari od mene poput kostima, goblena i raznih stvari i skužila sam da fakat jako uživam u tome i odlučila sam otvoriti obrt. Stoga je danas svečani launching Šarene vrane. Šarena vrana je krenula na Instagramu, danas otvaram Facebook stranicu kao i YouTube kanal na kojem ćemo raditi razne stvari od DIY-a, kako šivati, kako embroiderati, kako raditi sve što ja već radim. A danas vam premijerno prikazujem svoj prvi video koji je tutorial kako napraviti masku za lice. Pa pogledajmo. Bok ekipa, ja sam Šarena vrana i dobrodošli u apokalipsu. Šarena vrana, Šarena vrana, Šarena vrana. Drugačije sam zamišljala da ću provesti apokalipsu i to sam htjela zombije and shit, a šta sam radila? Šta sam radila zadnjih 6 tjedana? Šivala sam maske za lice. Sjedila sam za mašinom, šila sam. I u ovom videu ću vama pokazati kako da sašijete svoju masku za lice. Prije nego što se bacimo na izradu maske, idemo prvo riješiti jedno goruće pitanje, a to je da li se uopće isplati nositi masku. Jedan disclaimer, nijedna jedina maska vas neće 100% zaštititi od koronavirusa, što ne znači da ne trebate nositi masku. Drugo pitanje, treba li zdrave osobe nositi masku? I odgovor je da. Korona može kod 1% ljudi biti asimptomatična, što znači da vi možete hodati okolo, nemati pojma da imate i širiti svoju zarazu okolo. Kao drugo, time što nosite masku, sprečavate sami sebe da se dirate po faci. Dakle, nemojte se dirati po faci. Treće, kada nosite masku, vi smanjujete opseg svojih izlučevina. Opseg izlučevina, pa je mater. Kad nosite masku, opseg kojim širite vaše izlučevine se jednostavno smanjuje. I sve to skupa znači da nećemo se nužno 100% zaštititi, ali ćemo smanjiti zarazu. To je ono što je tu bitno. Sad ću vam tu staviti jedan lijepi trokutić da bi vam pokazala da nije bitno nositi samo masku, 3 su stvari bitne. Ono što je bitno je nositi masku, prat ruke i socijalno se distancirati. Dakle, te 3 stvari zajedno su jako bitne da bi mogli smanjiti mogućnost zaraze i štititi se. I ostanite doma, da ova apokalipsa konačno prestane. Ko ne bi htio biti ovako stylish? Boom! Tada! Najljepša sam, najjača sam i ne širim koronu. To je to, idemo raditi maske. Idemo. Prebacimo se u voice over mode. Kao prvo vam trebaju neke krpice. Na početku apokalipse kad smo počeli šivati smo uzimali jastučnice i stare plahte. Ali ono što je u stvari najbitnije je da je 100% pamuk jer on ima gusto tkanje i jako je lako disat kroz njega. Ovak, za sad sam si uzela ove lijepe papričice. Ništa bez Hello Kitty. Ovaj princ uzorak mi je najljepši. I s obzirom da su maske dvoslojne, ovu običnu bijelu smo si uzeli za bazu. Kao što rekoh, nekakva tkanina 100% pamuk. Treba vam špranca koju možete skinuti dolje u PDF obliku. Nekakva olovčica za označavanje, škare i elastika koju ćete staviti na svoju masku. Idemo se baciti na posao. Jedan mali savjet kad idete rezati tkaninu, pogotovo ako radite više maski, nemojte izrezivati jedan po jedan. Ja sam tu stavila više slojeva
Tako da kad izrežemo da možemo dobiti više, što je super kad ih štancate jer sam ih onak milion smo ih sašili, ljudi, milion. Za sašiti jednu masku potrebna su vam 4 dijela. 2 dijela koje sam izrezala iz bazne tkanine, ove bijele, i 2 iz one tkanine koje će vam biti na prednjoj strani. Kao što vidite, rezala sam ih zrcalno, dakle jednu na ovu stranu i jednu na ovu stranu. Sad kad je vrijeme za spojiti ove dijelove, napravit ćete sljedeće. Ovo na ovu stranu i spojit ćete šav ovim dijelom. Isto to ćete napraviti za prednju stranu i spojiti ovaj dio skupa. Pa idemo to napraviti. Kad ste spojili ta 2 dijela i ne bili seljaki koji koristili crni konac za bijelu tkaninu, onda ćete rasklopiti ta 2 dijela i stavit ćete ih prava strana na pravu stranu, što znači prava strana je ova s koje se ne vidi šav, i to ćete prisloniti na drugu stranu maske, lijepo poravnati i to ćete spojiti sa špenadlama skupa. Ja ih neću spojiti sa špenadlama zato kad sam ih sašala već 1000 i fakat mi ne trebaju, ali ako niste toliko sigurni s mašinom, stvarno preporučam da si stavite par špenadli da vam drže sve na mjestu. Kad ste to napravili, napravit ćete 2 šava. Tu ćete zašiti i tu. Idemo to napraviti. Kad ste to napravili, dobili ste ovo. Trebate izvrnuti na pravu stranu. I sad imate nešto što sliči maskici. Ovo ćemo sad zapeglati. Ok, dakle pažljivo zapeglamo ove rubove i onda će nam kasnije život biti milijardu puta lakši. Ono što još možete napraviti da si kasnije olakšate posao je zapeglati, malo zavrnuti ovaj rub i malo zapeglati. Masku smo sad lijepo zapeglali i onda ćemo se vratiti na mašinu i ono što ćemo napraviti je da ćemo opet povući šav s ove strane i s ove strane fino da učvrsti sve skupa. Pa idemo to napraviti. Sad kad smo preštepali ovaj rub, lijepo vidite kako izgleda. I ono što vam je još ostalo, jedina stvar, je staviti gumicu. Staviti gumicu je jako lagano. Ono što prvo morate napraviti je izrezati si 2 komada od 30 cm. Ali ja vam sad iz osobnog iskustva mogu reći da je meni ovih 30 cm na moje lice previše, ali radite si je sami tako da si namjestite elastiku kak vama odgovara. Kad ste izrezali, samo napravite čvor na kraju i imate jednu gumicu. 2 gumice, idemo ih pričvrstiti na masku. Ok, morate priznati da je bilo fakat jednostavno. Maska nam je gotova. Sad kad znate kako napraviti masku, napravite si masku, napravite mami masku, svojoj obitelji napravite masku, tetama od dućana napravite masku, svima. Maske. Ok, prije nego se odjavim, još par uputa oko maske i toga kako se nose. Ovaj kroj maski se nose tako da se ovaj dio stavlja na nos. Vidjela sam da ih neki ljudi na opačke stavljaju. Dakle, ovaj dio se stavlja na nos. Kad izlazite van, masku stavljate bez da je dirate, lijepo na lice, ne dirajte masku dok ste vani i isto tako kada je skidate, je skinite, odložite na stranu. Ova maska se pere na 60 stupnjeva,
Operite ih svaki dan, nosite ih, štitite se, perite ruke, socijalno se distancirajte i rokajte dalje, idemo riješiti ovo. To je to od mene, ja sam Šarena Vrana, a vi ste upravo pogledali prvi video na mom YouTube kanalu. Ako vam se svidio, dajte like, subscribe-ajte, šaljite dalje, šivajte maske i rokajte. Jesam rekla da perete ruke? Perite ruke. Ako vam se svidio ovaj mali uvid u to kako će izgledati Šarena Vrana YouTube kanal, lajkajte me na Instagramu i Faceu, subscribe-ajte se na YouTube kanal i šaljite dalje friendovima. Još bih se htjela zahvaliti nekim ljudima, svojoj mami koja me nikad nije čudno gledala kad sam rekla da želim biti umjetnik, Brni koja me podržavala kroz sve ovo i uvijek me svima hvalila, mom sugar daddy koji me uzdržava dok se ja zajebavam, Ani Mariji koja je napravila brutalan Šarena Vrana logo, svim friendovima koji me podržavaju, svim ljudima koji su nešto kupili od mene ili koji će to tek napraviti, hvala vam. I hvala Sferakonu zato što mi je Sferakon bio odskočna daska za sve ovo. Ali to nije sve. Slikajte se sa svojom maskom, objavite sliku na Facebook ili Instagram sa hashtagom maskirni selfie, tegajte Šarenu Vranu i slika koja mi se najviše svidi će osvojiti za svojeg vlasnika paket od 5 maskica. Sretno! I ako ste mislili da neću spomenuti Krakon, grdno se varate. Očito je da Krakon zbog apokalipse treba malo odgoditi, nadamo se da će to biti krajem 8. mjeseca. Bili smo vam pripremili super stvari, super goste, tako da držite fige, a mi kad saznamo išta, odmah vam javimo. I da se malo podsjetite, pogledajte promo za Krakon 2020. Tš. Na Krakonu dovoljno alkohola za dezinfekciju cijele Hrvatske.